Bok svima ovdje Vera i njezini prijatelji iz srednje istočne Evrope. Idemo zajedno na jedno porozimajuće iskustvo. Vozimo se podzemno. Zove se metro, da? Da. Metro je prvi put u životu. Ja sam u Kini tamo na metru. Jako exciting. Prvi put. Prvi put, da. Hello. Where are we? Canadis. We're now at the subway, not actually the metro station. Yeah. So we're gonna have a look how it is. I tried the one in Beijing. Now we'll see how it is in Xi'an as well. Okay, let's go. Prva stanica, pametni sustav metroa. Na prvom ekranu kod ulaza možeš pronaći sve informacije o voznom redu, planirati rutu i provjeriti što se nalazi oko pojedine stanice. To je čak i 3D prikaz cijele stanice i navigacija unutar stanice. Na primjer, kako najbrže pronaći najbliži WC. Vjerujte mi, ovo je jako važno. Ovi ekrani pomažu i s čestim pitanjima o vožnji metroa, a ovdje možeš i nadoplatiti svoju metro karticu. Ekran ne reagira samo na dodir, možeš i glasovno postavljati pitanja. Ako ti ipak zatreba pomoć uživo, samo klikni ovo dugme i zatražiš pomoć osoblja. Fascinantno. Stvarno. I sve na engleskom. Ima mogućnost na engleskom. U centru za podršku, ili kako ga zovu centar za ljubaznost, možeš objaviti obavijesti o nestaloj osobi, pronaći prvu pomoć, polica, besplatne bombone i vodu. A zašto ljudi toliko vole metro? Točnost je ključ. Pogledajte ovaj LED ekran na vratima perona. Pokazuje za koliko minuta stiže sljedeći vlak i onaj iza njega. Ljeto je stiglo, a klima uređaji rade i to u različitim režimima u svakom vagonu. Zahvaljujući ovom sustavu možeš unaprijed znati je li kabina puna ili ne. Što pomaže ljudima da brže odluče gdje će ući i tako se bolje rasporede na peronu. Because we already see a lot of details about this metro station. Those the touch screens where you control your destination. I think the interaction that you can, experience yourself is the best part of it. The service center, it looks like it's an airport. It's like their own model for kind of a waiting transportation for other parts of the world. So well done, guys. Thank you. I evo, nas kod mog najdražeg dijela i za mene prvi put, soba za mame i bebe unutar stanice metroa. Zidovi su plavi, veseli i razgrani, atmosfera baš ugodna. Tu je krevetić, dječja sjedalica, stol za prematanje, a čak je instaliran i uređaj za uklanjanje mirisa iz zraka. Jako praktično. Osoblje nam je reklo da će uskoro dodati i pelene, papirnate ručnike i druge potrepštine za roditelje koji putuju s djecom. When you have your first child, will you come here? Sure. First thing, yeah, I think so. Actually, it was extremely well organised. I was extremely impressed with the baby changing room. This is something, honestly, it's incredibly clean, well equipped. So we don't have anything close to that where we are. So absolutely fantastic. Yeah, everything works pretty well, and it's very helpful for English speakers as well. Everything's in English, so congratulations. It was a nice experience. Thank you. I really like the fact that it's super modern and clean. You have toilets, you have places to change the babies, and I also really like the touch screen. How is it called? Signs that you can ask which is the best road to get to the destination that you are going, and that you can also ask it. So yeah, it's really good. It's really good.
U Kini je gradnja metroa počela 1965. godine, a danas metro mreža ukupna dužina prelazi 10.000 km, a svaki dan više od 8 milijuna ljudi putuje podzemno. Kad moj objektiv prestane snimati novinare, ostaju ti tihi uredni kadrovi. I tada shvatiš da ona najljepše u metru nisu ni ekrani, ni intervjui, nego obični ljudi koji tamo sjede s povjerenjem i mirom. Njihova svakodnevna rutina i smireni koraci najbolja i najiskrenija pohvala razvoju kineske infrastrukture.